So dewa la, jen, polis pa vle, kite moun, mache, nan la ri. Problem sa, la sa pa fi. Vie kwa, longtemps, da fes pa, pou mta ale, akouri nan kanton, jen mesdames, isi yo, pa, fe travay. Ici, tout jounen, se Facebook, se YouTube, yo pa fe anken nan kay la. Un bon ti kafe, pou mbwe. Gen la vek ane. Mal bet, bon so, rentre, kay moun. Pe am di fache deja la ve. Tu fache deja la ve. Pa kon sa, moun rentre, kay moun. Men non pe gane, mje kop mwen sou pe kaka men, pou sou gane gol ichute le yo, mfache pe gane, mfache. Non, jen gason, longtemps, jen kop fe, di, kon ya la. Pou a jwe, kop sou kaka. Ou pa konen, kaka telman pa bon. Me jwe mniye pe gane, jwe mniye. Kaka telman pa bon. Ou pe, nan paste, lale. Men ba konen di paste la men. Longtemps, kaka te bon. Sa bien fe mal. Jen gason. Kop fet nan di. Sou pa ton bon jen gason. Ou ta manje kaka? Oh! Moun fwikan. Ali la kay. Moun fwikan. Gadyon sou gen donc. Abonnez avec channel là. Si vous pouvez faire ça. Pour pas rater aucune prochaine vidéo nous. Merci pour compréhension et nous comptons sur.